esente ziri kwingana miliyoni na nizo zahebwayo mu matwarana agarumi itware rya Mbarara City South, Mbarara City North, Rwampara County hamwe na Kashara County, kandi aha buri itware ryahebwa miliyoni imwe okubasa kugigabira abantu batano abatorinwe okuba nibatunga sente za Zakaati. Mbarara North nja kusaba Deputy Chairman awe abantu abo. Omukolo ogu gwebembirwe District Kath wa Mbarara Sheikh Abdallah Mukwaya. Era nkyo enkola ekyuseemu munatusonyiwa olw'obudde okubeera obufunda. Tutumye ababaka baffe abakulu b'amatwale owa North South ne Kashari ne Rwampara okutwalira zaka yaffe eri abafuna mpola abalina obwetaavu mu byalo era nga tusuubira nti bajja gituusa. Sente za zaka nizihebwayo okuhwera abarikuba batarikwebasa aha muheero gw'ekisiibo na n'ekigendererwa ky'okuyamba abarikuba batiine ebyokukoresa omu kushemererwa ha Idi. Tukanyiza nti buli muntu tumuwadde emitwalo 20 asobola okwejjanjaba mu mwezi guno ogwa Ramadani nga gugwako n'okulya ku Idi. Tugigabira abo abalina obwetaavu abatasobola kufuna siringi 10 wadde 12. Sheikh Mukwaya yashaba abo boona biine okuha batiine. Oyina enkamu yonna gy'oyina jangu omwalimu omugandi sente zange zino zivaamu zaka kubanga yo zaka particularly eweebwa abayina n'olwekyo timugayaala naye neya Zakaati fitiri eweebwa buli muntu yenna agenda nga yo yakulya buli mmere. Tukubiriza buli muntu ali eyo insha Allahu taala asobola okubeera nti obw'omusolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala beeroguwa tugigaba buli mwaka bizinesi. Nimba tabaruse mwena kandi nimbaeleza ekisibo kirungi kumutandise muri bimwe birungi bikora bulungi n'emico mirungi muri cyo kureberaho mu rukundana gumize muri mukundana gumize muri muhwerana. Amakuru agagasha kwa Fatima na Gudi.